Kanemo kakali alto teten bangin ai fast price la sai kasni hangne ha pungkensi malangan jiwa pet kabana kong nyo he dak kane kakali top model kabar nyo arlak kabalai nyo silak kebasau nyo santo hajar bat kabasan nyo arpo hajar kedua tiket lai spak kawe la de sibat li en ken san spak kapur ni lakai kan de bit hak por ars ken tek de sewan perlok basut nat ya kedua tang lai spak tangka pini ora ya kade kakali kebat tip top bagi nak suse na showroom sewan modus Parlok bro kam tam tiki pajba na neki parlok branch kathan maulangren kenshi eastern west Kalihil kiba kwa management ta ya kane ka lok kidro po maulangren la shai te ka lok kidro ka long ka ba hit bat ka ba bas ba kane ka li rongyong ka auto kitan run new kane ka lok kidro ban pele kai la shai ka si te mano ba job mano ban ra re ngaya were pi baro ki parlok ki ba ju shimen ta ba ban ti de kit lok kidro sawan management ta ban ti de kit lok kidro la shai ka si po maulangren ya kane ka lok kidro en penilai hakapor architeng janmit te tenginya pun kan mau biang bangat beli sepi kini ki price ngap ha kabaning kong pinyo da kabrani auto kitten dan ka pisa lailak tingka kabar pinyo da ka pisa arlak tingka kabalai silak tingka ka pisa kabasau sanpo hajar bat kabasan arpo hajar tingka ka pisa te pertang kabaning kong pila bancit ka pisa la nega kali brand new auto kitten te kadot ket long tang lai spa tingka shi tiket and lada pitit arti tiket pinyo san spa kemudian discount ci spa tingka te enduna spa tingka lada pitit arti tiket te san spa lan lai spa tingka na simenta ya kene ka lok kidru henry pin ra ya kene ka price ka baningkong hadu lai lak tingka ka pisa lan da ka brand new auto kitten ka badai top model te nganget ba pin saya wan na simenta lai sai kesni hapo maulangren te wan shwa kapor namar kapor melakai kade por architeng janmit te wan hachwa kapor arbaji wana du isbaji na lekhar arbaji ban tit ya kane tiket lucky draw kena ma pinyo shimentai baro yo ba pi1 dirpor yo ba kan lut no mdap shu ep te pin sababe te wan biang por ban tit ya kane tiket lucky draw la shai ka si hapo maulangren la shai ka si kedon ga ko khwai do kha ka ba he ba ha kane pung maulangren te nganget pilaya tim baro ande ka bakam kerpang ki parlok ki bom wan khwai ande ki bom khwai te wana chimentano ya ka lok kidro lai spa tingka pinyo ya ka brand new auto kitten lai lak tingka ka jakob khwai ka de ka bairun kolong lai jar tingka tiket ande ka dor tiket lok kidro bar kolong batat ba lai spa tingka tiket te chimenta ya ka ne ka lok kidro kenang pinyo ya ka ne ka brand new auto kitten la ne ka pisa lai lak tingka ka ba aru kolong ka ba he ba hadu arlak tingka ka pisa ka ba lai silak kabasau san pojar bat kabasan arpo hajar tingka architeng tik en penakaya kaneka lok kidru ban airai ya unong job te kumbangi tip ka kompel akaya ka lok kidru ha ka je ko kwai ka long ka ba shit ba shai ba ka long ka ba khoj bat ka long ka ba om don nong le tu te nge ba la shai ru kaneka lok kidru en job bet ma pi ki ba shi benta job hok bet ma pi ubato isyun ban job sara ya kaneka lailak lan kaneka brand new auto kitten hanga hi marwe ipang ya kaneka brand new auto kitten long rongyong de la pejang ne ka rongyong te ngai pisa chim ya kaneka kali ka shonga pila da pen chim da ka pisa ro ka biang hi lailak tingka ka long ka he ba ka pisa ka yo ba padon kam hayeng hasan ditang kene kblai shibun nin se kendu la shai ga singi hapo kan si dua top model mau langren kabar nyo arlak kabalai nyo silak kebasau nyo santo hajar bat kabasan nyo arpo hajar kedua tiket lai spak kawe la de sibat li en ken san spak kapur ni lakai kan de bit hak por ars ken tek de sewan perlok basut nat ya kedua tang lai spak tangka pini ora ya kade ka kali kebat tip top bagi nak suse na showroom sewan modus